Hello guys, idam zing unam. Tuni hi 22 August ahi to hlana. Keima kanapin ni kho kabade chu ahi in. Tamsela bade imusa kina pathin chu kathangwa in. Chule kapin kho hi to hlana mu bangang kembo ke ding ahi in. Kakum hi kapin kho hi to hlana kai kum sin sailang. Tuni hi 23 complete ni kho hitan jingkong ba le 24 lam chu kenzo panding ai tai ti chu kakum ka hin he sa tan te tun mu bang chu na pan taw hete